Sanity. Bean FM 103.3. Bean Mid-Morning Bash. Yes. I'm a new man. I'm a new, but they say once I suffer bar, the new crew suffer, and sounds so suffer bar. But say no, I don't need be as a abanaso. I don't need be abanaso. Na unim, na what you mu, and Numtunia, your friend or family. Okosa, mami, kakra, and so who nature. Enti nkomon komodidie mu a omudie ya na nyame ho konkron ebowura ye maami emu na sama okakire famie ne se famie mi hunu wo sunsumu wiase se nyame adwuma obeye daache oso obeye preacher famie yes nothing again yes no ni se o se otwinimu tan ene betene ye pekra na sa nyame adwuma ne de nyame asem no obeka enti no onye de on prepare ne ho na eno na famia da na se oma shira no kama na no ne abo pinche famia se na nti ohwa asem ya maami kan ya onya so se bia na nkofo ka se bia na bia me kan na wabo na fun makaka ne bia so na da ya na se no so o da bi ono anka se oni nyame ewo sa eye apam no se obeka nyame asem. It is a nyame a review the church of a band dia no crese the beer won't be no no cre. And that's hey wow. There's some person nyina no. There's ubetwa and there's ase na and also there be adene nyan ru honti no prepare no ho sa. Na onsa family ba kraketo na onene oh fan bi e dia ba beto say there be ohwe family say the akwa na nim city ne family nim city na am say obi dia behye no. I'm sorry, so that's a lamp to the abesan the asemo Ghana for on the say any about the abesan it I'm so uncle DNA na DNA family ultimate ka DNA SMB anim DNA SMB anim ene ne betwe komo ene ne betwe okay so DNA bi anim dia o de Matthias na unim one guy bia or system ni mo ankasa na o kewa a group ni mo na ensembia lady no ensembia guy ne dia tudwa no in fact ebi mo ta keka mom na yentimi hu say no kre dia say it's Mr. Mid-Morning Bash. Sanitizers abusu bebre coronavirus ni but wo pe papa na edi no kai joy daddy hand sanitizer everything be time baba god everything be time yes Mr. Dew na Mr. Dew ade nsembia batudwa fa on say young guys ni bi ho no ma no anya na adwene say ono de say ono an sesofo so say obekọ ono mo ne beye dey ebehwea bom ono do so ono no o prefer and painful no so say dem prefer painful no say na bi mo kan say nkwara no ana petre for ne adade no painful no say na mo na say ana ma omo yam da ho bi mo so kan say omo so ho ye denen Mr. Drew so on the on pay young lady bia on the painful o say on the enye se bia oye nyese bia hye ne timbate ho na no mo ankofo hu na pemfo no hu na no mo fili no keke pemfo na ya na fili no o se o school nyina no ne seniors o mo man ankasa career no ma de frifie no mo de abaskum ho no no de abema no producer Gertrude e bia na ka Gertrude ye senior na ka wa chairman no yan kan sa na ko de senior na kan nuane ya de ama no oba ya o producer so de no ho efe pa Gertrude no efe pa na o de ama no
no say eno na adidi mo ama even no say omo house help kra no na lady no na otwema no anya is asem ho kan no anya asem keto no kan sa no ena ma ni bi so ka se oni ni age mate twem fra sa na esa no se suro ena lady bi kan bi o kan age mate ompe say age mate pa sa na o twem pra pa de on ka so ko na ni mu o se ehu if you say oh yeah bema sa no twem pra sa na bema no betimi afa na chi so we dey me pa che ono no pa che say onso ohia omo o say o say eye normal but na wo suro no suro but Mr. Judy also no dey so empanyimfo on dey so empanyimfo on dey ompany age mate o say age mate for no mutie sabre ya ma da so da Mr. Drew no mo fo mani chire the only so amiana o me dia nko mo nkopa abojuso bi mo na mo ja say wan teacher o se dia ade bi asa wo mu kwan say o se se pania kwa no otokra na no me hia we o me enzu a ye ma me na we a se problems or no o ka bibia che na on ti ase o se o monitor to say o ha ntimi kwa ho me o so on pe on the pempenfo no o se o mo na eba o mo the way o to we ma no o ye say ma no pempenfo de ono na you show e kra de o show o se nya ni tirimu say on plan say o mo no o pe wo mo but o mo na eba nti se no wafa ne sa ti o mo na eba nti wafa ne sa o ba ya no waje because na wunya ne sa ope me say pain for no me bisa so say me da bisa asem do a oka ese udwini hu because e ba na manti ne ye eti se man to me bo ase ti panyi for le ba wo pe no ompe mate so asoma me ma emre kakra ende me unim say na won twi bo sese na we o say na won so busa me da bi me so wo say na we won ka bibia wo so e open pain for no da bi panyi for de bi panyi for de bi Matias o nto bi no of the BMW besi ha na o yete say min disikechi enkoto amani 1 billion ka ho wonni me kira asem 1 billion ka wonni me kira asem onya nipa boni da bi o mesri wonni me kira asem nti won pe mempe okay Matias Dan Sorkin self acclaim mai so mai so una wo kan wa asem o me de me nka sese una wo kan wa asem Shatawale na tese ko Shatawale ni page ya ni pictures ene videos ni ade nyina no wo yi nyina de free wo delete free yes na yenim reason tia the fans no complain pa say the brand for froba sana nkofo yes I want to say no omhunu sem so international bi artist bi ye bi etinese odibeto mu na se nkofo dem dika na sana okay sana ye dwene ho ma ha eti ye hwe animu se bibi foforo bi wo ho no mo dia ye hwe animu se ebeba na one man bi oye on the oye obia menkan say minye so bi obenyini on 40s mo de kwa kakra mom na oye bi a very very nice guy no den sembia to jakakra I've been mid-morning bash. Enyumwe kamenyo me de ho owi asimpa okay we fatia fatankroma so ampa na se bia on se wada no bi was the wada na se ya no na bia wo de mo kakra enyumwe ye the favorite come favorite watching to makakra kro ho na bia wada ya na nice pa na dada kedi den sambia to dwa kakra edefa o se ye young ones na omo bora music scene ni mo no wa mo bi adin but wo hwe de o kana na se o pa kire Kwame Yuji mo Kid mo so ho Kevin Boy sa omo no omo beba na sa na do omo bi adin ye na ase de ani ebu bibisa o se omo nya time entimi enya de entwe nwom enwom no ebetimi adibia be 10 years so na still enwom no o bo nwom na o feel say wo tie nwom
omo nyom na akoyo se tomatoes no on say tomato what ya e da ho no a ebi edi 3 days kwa na se nyame na abo obeba na atwentwom na amoamoa abranti kasa punch line pa yes entino ono de ono no hu ne se sa no man emwa so especially young ones na emwa eno ebetimi ama high life kra no ebetima free system nim entino ye momodene ase ye obi a rush say me ya nam de abeto me ya nam de abeto de kana yampa dada kidi de okan yampa pa oh okay enwumi a me boss say also wo crowd say ye ode yes what if atankoma yes boy ache ye yes so wo da so tin ne kra ye ode and then it was say enya so many talent omo but omo problem any sad na nkasa how omo si twa nwom no emma nwom no on te se kwa mi uji nwom sa wole sabe kontomere akwasa akra ketwa bia be 3 months 3 years open the gate na bia mo se ondidi no so ondidi na aja o bo nwom no de ama na agege ntata se de be ya obedidi no abosa nwom na ama no wole sabe kontomere na omo de akwane tata na so mo tete mpampa de manidi sa ade we no nwum we no okobo ne sa na emwa oho enti dada kedi e pa kire mu mo se modene na oka sebi me ka sebi e me yi pa o de yenti we Bean FM 103, that's 3. Bean FM 103, that's 3. Na nyumi ya really sebe kontomere na se nche bia ikra be ayi ko bi nyina be na se ne kontomere dia yesa ese ko bi daso ko bi daso se de be mana ko pa se ko bi daso abafu mu de omo de se omo tia no mo ya ukra ya de ntisa na wunim eye 5 pack for enso PRO fena abro oni miracle films and tokwa pa je say enye easy cry abro ene kasa na yes ene kasa na nu ya o say enye easy cry ni ekobusan o say miracle films Mr. Samonya Mechana problem e cause of movie industry nyina yo no a was say one na wakofo no ne wo mo problem because say miracle say we bon samo a na say ono a say miracle they say your software na let say your software yes we reverend 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 e dey no be bon samo oh say na me baba kan na me say o say no ma bi ho no a miracle films Samonya Meche ya in fact so kase na niji ho a ana say aye 5 pack for members na niji ho a na odia because o say Mr. Samonya Meche akoka say o say yen na eka film village e ho asem o say Mr. Samonya Meche akogina baabia akoka say 5 pack for no pain for no ena omo hihye akiri no makogigigi ska ewo sechire ene heman empanyfo no ho ese ye bebo modern ase film village no ye beba nanti na sa film sa empanyfo producers na sa mo ya sa ade na sa ye ade amo ye nyina ye mo wi anoma sa atwa mo ho abeka so ye be se kokunzu na sa de ba na mo pa nche no na ono omo boto wa ye de onim eno ana brock say sa no ma we a ekoso nyina no kura bia anya dai enim sa even sa Mr. Samonya Meche ebetimi aba out aba beka achiro bia se eyampa se yes ono na eka asasem na ene oba gina no ai dai wasalutun se ampa obuodu ne mu ho no na Mr. Samonya Meche ka o dabi se na tede na me so meba beka sa reverend so beka sa oba ya o se me Dabi na asemo de na mko kasa asemo yi me asemo de e ma mi tri so kra me tese ma dwini me na kwanso ho da heda eti de abo ka no nokura bi anim nokura nim abo se wo ya sofo na se wo ka kire me se asemo a me ma me gina hanu ma me ka se wo de ababa tuku anim a wo no wo accuse ya na wo baba ka se nya nokura de a ene na me no ka se na me gina hanu no me respect to na me hunu se wo nyame nipa bio omuni so nyame nipa bio opinion bro yes o se Samonya Meche atwa ntro ena Mr. Samonya Meche pa je se ono onya na adwen se industry no mu nsa bio akwa na obede obeka na mo na sometimes do ba bia mo ya odi anim ko ya no ma bia no ma sa atwa mo ha sa be ka so enya ya so ena bro ka se sa de a wa kan die
efi na de ko ono nhia mbese samo nyame che nka nche se oye nyame nipa bio enti de ono no behu ni se omo spend anasa omo spend the time e was answer mo se na ese enoma de omo nimu ese omo ye no eno na sese no omo be ye ho e de said Mr. Samanyame chane abroad me so so muchia face to face ya blow pa oh there be so for so there be na san someone nyame nipa de wonko agi nyame nipa no wa America no nko atwituo nyame nipa de me hu nyame nipa de akon nyame nipa de we nyame nipa na akon pa de ne oh so we nipa o akoma ntina brebia otu asore mmafo no wakoma na yesa brebia ma ne bafom eni kwan so o ma ne sore sore yesa o ma ne bafom na wa ma na bafom e be de no obegina mani ma preach a kire me oh sir sometimes we be preaching there ba obetima ma na bafom na bi opia abontina so bi ye nsem bi sana o hwe na sum no mpen ba bi nta America ni abranti Mama kuma na map. Okay. Dioli. Dia na mama cha me uncle back or UK. The friend Dr. Clement. Wa